Om Swastiastu. Susemo antuk galas ane kepice ring kedewekan ditya. Ring tepengan galas kadi makin kapertama majang ring Bapak Kepala SMA Negeri 1 Banjarakan sane pinako murdaning ring sekolah SMA Negeri 1 Banjarakan sane dahat suksema ditya. Para manggala bulan bahasa Bali sane dahat wangian kikian sapunika taler para pemilat Wimbekara bulan bahasa Bali sane tresna sigim kikian. Ring tepengan galas kadi mangkin kikian pinaka koordinator Wimbekara bulan bahasa Bali sane kaping 4 warsa kalih likur. Ring tepengan segala sekali makin titiang pacang nguningayan ngenyanyi indik sane ngemolihan Jayanti Wimbekara bulan bahasa Bali warsa kalih likur. Sane pertama inggian Wimbekara nyurat lontar punika kekenian antuk sane pinaka Jayanti pertama nomor undi 7 saking kelas 10 bahasa 2 sane pinaka Jayanti kaping kalih nomor undi 6 ring kelas 10 MIPA 4 sane pinaka Jayanti kaping 3 nomor undi kalih ring kelas 10 sosial 3. Lantur lomba utawi Wimbekara Mepidharta sane pertama pinaka Jayanti pertama inggian punika nomor undi 5 saking kelas 10 MIPA 4 sane pinaka Jayanti kaping kalih inggian punika nomor undi kalih inggian punika ring kelas 10 sos 2 utawi sosial sosial 3 nggih. Bawane titiang sane pinaka Jayanti kaping kalih inggian punika nomor undi kalih ring kelas 10 sosial 3. Lantur ring sane pinaka Jayanti kaping 3 nomor undi 6 saking kelas 10 MIPA 1. Selantur nyande ring sejeroning lomba mecepat utawi mesekar alit sane pinaka Jayanti pertama inggian punika nomor undi 4 sane ngemolihan saking kelas 11 MIPA kalih utawi 11 MIPA 2. Jayanti kaping kalih inggian punika nomor undi 5 saking kelas 11 utawi 11 MIPA 1. Lantur sane pinaka Jayanti kaping 3 saking kelas 11 sosial 3 punika nomor undi 8. Ngelantur ring sejeroning lomba utawi Wimbekara Mawirama sane pinaka Jayanti pertama inggian punika nomor undi 8 saking kelas 11 sosial siki utawi sosial 1. Ngelantur Jayanti kaping kalih saking nomor undi 3 saking kelas 11 MIPA 3. Selanturnya pinaka Jayanti kaping 3
nomor undi kalih saking kelas 11 utawi 11 bahasa 1. Ngelantur wimbekare ngewacen puisi utawi puisi Bali Anyar. Pinaka Jayanti kapertama saking nomor undi 5 punika saking kelas roras utawi 12 MIPA 2. Ngelantur Jayanti kaping kalih saking nomor undi 6 utawi nomor undi 6 saking kelas 12 bahasa 2 utawi bahasa kalih. Ngelantur pinaka Jayanti kaping 3 wimbekare ngewacen puisi Bali Anyar punika saking nomor undi 3 saking kelas 12 MIPA 3. Selanturnya lomba baligrafi. Lomba baligrafi sane pinaka Jayanti kapertama saking nomor undi utus utawi nomor undi 8 saking kelas 12 MIPA 1. Ngelantur Jayanti kaping kalih nomor undi kalih saking kelas 12 sosial 1. Selanturnya Jayanti kaping 3 saking kelas 12 sosial 2 nomor undi 4. Akadi punika wantah para Jayanti sane ngemulihan ring sejeroning wimbekare bulan bahasa Bali ring warsa kalih likur puniki. Tunas Bapak saking panitia sang sane ngemulihan pinaka Jayanti mangda rahina sane benjang tanggal 24 Februari kalih likur 24 Februari 2022 mangda rauh ke sekolah inggian galah punika jam 9 semeng utawi jam sia semeng. Mangda sampun wonten ring sekolah punika inggian busana mangda nganggen busana adat Madya. Inggih wantah sekali punika mungguing dudonan acara parikrama wimbekare bulan bahasa Bali ring warsa sane mangkin. Kirang langkung ring sejeroning titiang pinaka koordinator wimbekare utawi koordinator lomba titiang Nunas Geng Reno Sinampura. Sapunika taler majeng ring pemilet sareng sami sane sampun nyarengin wimbekare ring warsa sane mangkin. Bapak ngucapan suksemaning manah duaning sampun raris nyarengin ngajegang bahasa sastra Bali sane kelintang adiluhung. Maka wasananing atur titiang puputang titiang antuk ngaturan parama santi. Om santi 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 om.